Veliki pozdrav svima i dobrodošli na kanal Umetnost srećnog života. Ja sam Andreja, intuitivni coach i praktičar energetske psihologije. Naša današnja tema je odmor za dušu ili kako se zaista obnoviti iznutra. Znaš li onaj osjećaj kada spavaš, a ipak ustaješ umorna? Taj umor nije fizički, on je mnogo dublji. Kada živimo za trenutke odmora, za vikende, za odlazak na godišnji odmor, mi zapravo preživljavamo između tih trenutaka i život se svodi na jedva čekanje narednog trenutka opuštanja. Da li tako mora biti i kako se odmoriti na dubljim nivoima svakoga dana, a ne samo u specifičnim momentima, o tome govorim u ovoj podcast epizodi. Umor je postao svakodnevni saputnik današnjeg čoveka. On više nije posljedica teškog fizičkog rada kao što je bilo nekada, već i neprekidnog toka misli, osjećanja i briga koje nas prate iz dana u dan. Bez obzira na to koliko spavamo, koliko slobodnih dana uzimamo, osjećaj iscrpljenosti ne jenjava. Nosi nas kao reka, a da ni ne primetimo koliko nas udaljava od nas samih. Ovu temu izabrala sam iz potrebe da se razume dublji oblik umora koji sve češće primećujemo u sebi i oko sebe. Umor koji najčešće nije samo telesni, već onaj koji izjeda iznutra, jeste emocionalni, psihološki i duhovni umor. To su slojevi iscrpljenosti koje savremeno društvo često ne prepoznaje jer je postalo normalno tako živjeti. Ali šta znači reč normalno? Normalno postaje nešto što najveći broj ljudi radi, ima ili osjeća. Dakle, važno je razumeti da reč normalno ne označava nešto što je zdravo i prirodno, što je dobro za nas. Ne uvek, iako često da. To što su umor i iscrpljenost postali normalni saputnici savremenog čoveka, ne znači da ne treba da se upali lampica za alarm. Danas se, nažalost, vrednost meri količinom novca, brzinom i prisutnošću svuda. Ljudi postaju iscrpljeni, pokušavajući da stignu sve, da udovolje svima i da ne zaostanu u trci u kojoj niko ne zna gde je cilj, što je zapravo suludo. Umor je prestao da bude upozorenje i znak da je potrebno da se zaustavimo. Postao je normalno stanje. Ako osjećaš da si često iscrpljena, ako ti se čini da spavaš, ali se ne odmaraš, ako tvoja duša šapuće da je umorna, onda je ova tema upravo za tebe. Život je postao kao kada vozimo automobil u 5. brzini. Zamislite da automobil neprestano vozi u 5. brzini, bez zaustavljanja, bez usporavanja, bez mogućnosti da stane i natoči gorivo. Takav je život mnogih ljudi danas. Brzina je postala imperativ, a usporavanje je gotovo sramota. Nemam vremena, nije samo rečenica, to je postalo obeležje identiteta. Što si zauzetiji, to si važniji, što si iscrpljeniji, to si priznatiji. Neke teze su ozbiljno zamenjene, a sistem istinskih vrednosti je pao u zaborav. I tako svakodnevno živimo u paradoksu, dok pokušavamo da postignemo više, zapravo sve više gubimo sebe. U savremenom svetu brzina nije samo fizička, to je i mentalna i emocionalna trka. Naši dani su ispunjeni obavezama, rokovima, notifikacijama, sastancima, porukama i osjećajem užurbanosti i brige da postignemo više. Živimo u kulturi gde se traže instant rešenja, gde se pauza doživljava kao lenjost, a tišina kao praznina i usamljenost. Nekada su dani imali prirodni ritam. Jutro je bilo vreme buđenja, dan za rad, a večer za odmor i tišinu. Danas ritam dana diktiraju ekrani, notifikacije i algoritmi. Radno vreme više ne postoji, jer mailovi stižu i u ponoć, a poruke klijenata u zoru. Posao se uvukao u domove, u krevete, u misli. Nikada nismo bili dostupniji i nikada nismo bili umorniji. Ova neprekidna vožnja u 5. brzini ostavlja posljedice. Tijelo se umara, ali ono što najviše strada jesu naše unutrašnje rezerve, emocionalna i duhovna energija. A emocionalna energija čini oko 70% naše sveukupne energije, kako tvrde naučnici. Gubimo kontakt sa sobom, sa sopstvenim potrebama, vrednostima, pa čak i sa osjećajem smisla.
Zaboravljamo da brzina i efikasnost ne znači uvek napredak. Nekada je samo način za bežanje od sebe, od tišine, od praznine, od suočavanja sa sobom ili nečim u sebi. Živimo u kulturi neprekidne dostupnosti, stalno online, stalno na dohvat ruke, maila, poziva. Jedan od najtiših, ali najmoćnijih izvora savremenog umora jest upravo ta stalna povezanost. U bilo kom trenutku možemo da komuniciramo sa svetom, ali retko imamo trenutak mira sa sobom. Prelazimo iz jedne obaveze u drugu bez predaha, a osjećaj krivice prati nas ako se ne javimo odmah, ne odgovorimo brzo ili još gore ako jednostavno nismo dostupni. U ovoj kulturi granice između poslovnog i privatnog su se zamaglile. Možemo da radimo od kuće, ali počinjemo i da živimo na poslu. Odmor više nije odmor ako nas mobilni uređaj prati na plažu, na planinu, pa čak i u krevet. I ne radi se više samo o spoljnim očekivanjima. Kultura dostupnosti postala je i unutrašnji zahtev. Počinjemo da verujemo da je normalno biti stalno uključen i da se uvijek mora biti spreman, ažuran, prisutan. Ali ta stalna dostupnost ima cenu. Naš nervni sistem nikada ne dobije šansu da se resetuje. Stalna stimulacija dovodi do iscrpljenosti koja nije fizička, već mentalna i emocionalna. Gubimo sposobnost da budemo prisutni u trenutku, da budemo mirni bez osjećaja nelagodnosti. Umor dolazi ne iz onoga što radimo, već iz toga što nikada ne prestajemo da radimo. Vrednost dana ne merimo po tome kako smo se osjećali, sa kim smo bili, šta smo doživjeli, već po listi obaveza koje smo precrtali. Produktivnost je postala idol pred kojim se svakodnevno klanjamo. Naša kultura ne slavi odmor, slavi efikasnost, rezultate, multitasking. Učimo da je biti zauzet znak uspeha, da lenjost nema opravdanje, da se odmara tek kada se sve završi, a to sve nikada ne prestaje. I tako nastaje tiha spirala, radimo da bismo se dokazali, dokazujemo se da bismo bili prihvaćeni, a prihvaćeni smo samo ako stalno delujemo. A šta ako više nemamo šta da damo? Šta ako nikada nećemo zaista istinski ni biti prihvaćeni na taj način jureći da ostvarimo što više ciljeva? Šta ako je to samo lepo upakovana laž koja mnoge ljude ostavlja praznima, iscrpljenima, bolesnima? Šta ako taj put ne vodi i nikada nije vodio ka onome što smo mi zamišljali? Šta ako su vrednosti koje nam se prezentuju zapravo lažna slika? I šta ako smo mi sami robovi koji pomahnitalo jure da postignu što više kako bi bili nagrađeni od strane robovlasnika? Pročitat ću vam jednu poučnu priču. Polako su koračali robovi jedan za drugim i svaki je nosio uglačan kamen. 4 kolone, duge po kilometar, i svaku od kamenoloma do mesta gde je započinjala izgradnju grada tvrđave čuvali su stražari. Na 10 robova bio je jedan naoružani vojnik stražar. Po strani od dolazećih robova, na vrhu 13 metara visokog veštačkog brda, od obrađenog uglačanog kamena, sedeo je Kratije, jedan od vrhunskih žreca. U toku 4 meseca on je ćutke motrio na dešavanja. Nikoga nije uznemiravao, niko čak ni pogledom nije smeo da prekine njegova razmišljanja. Robovi i straža prihvatali su veštačko brdo sa tronom na vrhu kao nedeljivi deo krajolika. I na čoveka čas sedećeg nepokretno na tronu, čas ustumaralog tamo amo, po zaravni na vrhu brda, više niko nije obraćao pažnju. Kratije je stavio sebi u zadatak da reformiše državu, da na 1000 godina utvrdi vlast žreca, potčinivši njima sve ljude zemlje, da načini od svih, uključujući i vladare država, robove žreca. Jednom je Kratije sišao, ostavivši na tronu svog dvojnika. Žrec je promenio odeću, skinuo periku, naredio je načelniku straže da ga bace u okove kao običnog roba i da ga stave u vrstu iza mladog i snažnog roba po imenu Nard. Gledajući lica robova, Kratije je primetio da je kod tog mladog roba pogled radoznao i procenjujući, a ne bludeći ili odsutan kao kod većine.
Lice Narda je bilo čas usredsređeno zamišljeno, čas uznemireno. Znači da smišlja nekakav svoj plan, shvatio je žrec. Ali je hteo da se uveri da li se tačnim pokazao njegovo zapažanje. 2 dana je Kratije pratio Narda u muku tegleći kamenje. Sedeo pored njega u vreme obroka i spavao uporedu sa njim. 3. noći, čim je izdata komanda spavanje, Kratije se okrete prema mladom robu i šapatom, čemernim i punim beznađa izusti nepoznato kome upućeno pitanje. Je li moguće da će ovako biti do kraja preostalog života? Žrec je primetio. Mladi rob se trgao i istog časa se okrenuo prema njemu, dok su mu oči blistale. Svetlucale su čak i pri mutnoj svetlosti plamička lojanice u velikoj baraci. Neće se još dugo ovo nastaviti. Završavam u glavi plan i ti, stari, možeš u njemu da učestvuješ, prošapta mladi rob. Kakav plan? Nehajno uz uzdah upita žrec. Nard vatreno i samouvereno počinje da objašnjava. I ti, stari, i ja, i svi mi, uskoro ćemo biti slobodni ljudi, a ne robovi. Računaj, na 10 robova dolazi po 1 stražar i 15 robinja koje spremaju hranu i šiju odeću, nadgleda također 1 stražar. Ako se u određenom času svi mi bacimo na stražu, pobedit ćemo ih, iako su stražari naoružani, a mi okovani lancima. Nas 10 na jednoga, a lance također možemo iskoristiti kao oružje podmećući ih pri udaru mača. Razoružat ćemo sve stražare i vezati otevši im oružje. Momče, opet uzdahnu Kratije i naoko ravnodušno reče. Tvoj plan nije dorađen. Stražare koji nas čuvaju možemo razoružati, ali će vladar uskoro poslati nove, možda čak i celu armiju, i ubiće pobunjene robove. I o tome sam razmišljao, starče. Treba odabrati vreme kada nema armije, a to vreme dolazi. Svi primećujemo da se armija sprema za pohod. Priprema im se vojnički provijant za 3 meseca puta. Znači da će armija za 3 meseca stići u naznačeno mesto i započeti bitku. U borbi će oslabiti, ali pobediti. I bit će zarobljeno mnogo novih robova. Za njih se već grade nove barake. Mi treba da savladamo stražare u trenutku kada vojska našeg vladara započne borbu sa drugom vojskom. Glasnicima će trebati čitav mesec da predaju vest o nužnosti hitnog povratka. Oslabljena armija će se vraćati najmanje 3 meseca. Za 4 meseca ćemo uspjeti da se pripremimo za susret. Biće nas ništa manje od vojnika u armiji. Okovani robovi će biti uz nas kada shvate šta se desilo. Sve sam tačno unapred predvideo, starče. Da, mladiću, sa planom i mislima svojim možeš stražare da razoružaš i da održiš pobedu nad vojskom, odgovori žrec, sad već bodreći, te dodade, a šta će posle robovi raditi i šta će se desiti sa vladarima, stražarima i vojnicima? O tome sam malo razmišljao. Zasad mi u glavu dolazi samo jedno. Svi koji su robovi bili, postaju ne robovi. Svi koji danas nisu robovi, robovi će biti. Kao da je razmišljao naglas, odgovori Nard, ne baš ubedljivo. A žrece, reci mi mladiću, da li ćeš u robove ili ne robove žrece kada pobediš ubrojati? Žrece? O tome također nisam razmišljao, ali sad nagađam, neka žreci ostanu kao i do sad. Njih slušaju i robovi i vladari. Iako ih je teško kad razumeti, mislim da su bezopasni. Neka pričaju o bogovima, a život naš znamo i sami kako je bolje da proživimo. Kako je bolje, to je dobro, odgovori žrec, praveći se da mu se užasno spava. Ali Kratije tu noć nije spavao. Razmišljao je, naravno, mislio je, najlakše bi bilo da ozaveri obavesti vladara. Ščepaće momka roba koji je očigledno glavni pokretač ostalima, ali to neće rešiti probleme. Želje za oslobađanjem od ropstva uvek će postojati kod robova. Pojavit će se novi predvodnici, razvijat će se novi planovi, a kad je već tako, glavna pretnja će uvek biti prisutna u državi. Pred Kratijem je bio zadatak razvijati plan pokoravanja celog sveta. On je shvatao, postići cilj samo uz pomoć fizičkog nasilja neće uroditi plodom. Neophodan je psihološki uticaj na svakog čoveka, na cele narode. Nužno je preoblikovati misao ljudsku,
uliti u svakoga da je ropstvo najveća sreća. Treba staviti u pogon samorazvijajući program koji će navesti na pogrešan put čitave narode u prostoru, vremenu i poimanjima. A najvažnije je odgovarajuće prihvatanje zbilje. Misao Kratijeva je radila sve brže, prestao je da osjeća telo, teške okove na rukama i nogama. Odjednom, kao bljesak munje, iskrsnu program, još ne detaljno razrađen i objašnjen, ali već opipljiv, prljajući ga jačinom svoje sveobuhvatnosti. Kratije se osjećao kao neograničeni vladar sveta. Žrec je ležao na daščanom ležaju u okovima i ushićivao se sobom samim. Sutra izjutra, kada povedu sve na red, daću ugovoreni znak. Načelnik straže će me izvesti iz kolone robova i skinuće mi okove. Razradit ću svoj program, izgovorit ću nekoliko reči i sve će početi da se menja. Fantastično, svega nekoliko reči i ceo svet će mi se pokoriti, mojoj misli. Bog je zaista dao čoveku moć kojoj nema ravne u vaseljeni. Ta sila je ljudska misao. Ona stvara reči i menja tok istorije. Izuzetno povoljna okolnost se sklopila. Robovi su pripremili plan ustanka. On je vrlo pametno smišljen. Taj plan i nesumnjivo bi mogao da dovede do pozitivnog za njih ishoda, ali ću ja sa svega nekoliko rečenica, ne samo njih, već i potomke današnjih robova, kao i vladare zemaljske, primorati da robovi budu u budućim milenijumima. Ujutro je po ugovorenom znaku načelnik stražara Kratiju skinuo okove. Već sljedećeg dana je na njegovu zaravan za osmatranje bilo pozvano ostalih 5 žreca i faraon. Pred okupljenima je Kratije započeo svoj govor. To što sada budete čuli ne sme da bude zapisano ili prepričano ni od koga. Oko nas nema zidova i moje reči niko osim vas neće čuti. Osmislio sam način da preobratimo sve ljude na zemlji u robove našeg faraona. Učiniti to, čak i uz pomoć ogromne vojske i iznurujućih ratova, nije moguće. Učinit ću to sa nekoliko rečenica. Proći će samo 2 dana od izgovaranja njihovog i vi ćete se uveriti kako svet počinje da se menja. Pogledajte dole. Duge kolone okovanih robova nose po 1 kamen. Njih čuva mnogo vojnika. Što više robova, tim jača država, tako smo oduvek mislili. Ali što više robova, tim više strepimo od njihove pobune, pa pojačavamo zaštitu. Prinuđeni smo da dobro hranimo svoje robove, inače neće moći da ispunjavaju svoj težak fizički posao. A oni su bez obzira na to lenji i skloni samo buntovništvu. Pogledajte kako se sporo kreću, a ulenjena straža ih ne tera korbačima, pa ne bije čak ni zdrave i jake robove. Kretaće se oni kudikamo brže, neće im trebati straža. Stražari će se pretvoriti također u robove. Objaviti to moguće je ovako. Neka danas, pre zalaska sunca, glasnici razglase ukaz faraonov u kome će biti rečeno: u praskozorje novog dana svim robovima se daruje puna sloboda. Za svaki kamen dopremljen u grad, slobodan čovjek će dobiti po 1 novčić. Novac se može zameniti za hranu, odeću, stan, dvorac u gradu, kao i za sam grad. Odsad ste vi slobodni ljudi. Kada su žreci postali svesni izgovorenog Kratijem, jedan od njih, najstariji, izusti: ti si demon, Kratije. Tobom osmišljeno demonizmom će mnoštvo zemaljskih naroda obaviti. Neka sam i demon, a mnome smišljeno neka ljudi u buduće zovu demokratijom. Ukaz je u smira i dana objavljen robovima. Oni su bili oduševljeni i mnogi nisu spavali celu noć, razmišljajući o novom sretnom životu. Ujutru sljedećeg dana žreci i faraon su se ponovo popeli na zaravan veštačkog brda. Slika pred njihovim očima nadmašila čak i najsmelije pretpostavke. 1000 ljudi, bivših robova, utrkivalo se tegleći ono isto kamenje od pre, obliveni znojem. Mnogi su nosili i po 2 kamena. Ostali koji su imali po 1 kamen trčali su podižući prašinu. Neki čuvari su također teglili kamenje. Ljudi, računajući da su slobodni, jer su sa njih skinuti okovi, trudili su se da dobiju što više žarko željenih novčića da bi izgradili svoj srećan život. Kratije je još nekoliko mjeseci proveo na svoj zaravni,
sa zadovoljstvom posmatrajući dešavanja dole. A promene su bile divovske. Deo robova se udružio u omanje grupe, napravili su taljige i do vrha ih napunivši kamenjem, obliveni znojem, gurali su te taljige. Još će mnogo sprava izumeti, ugodno je razmišljao Kratije. Evo, već su se i usluge unutrašnje pojavile. Raznosači vode i hrane. Deo robova je jeo bukvalno u hodu, ne želeći da troši vreme na put do baraka sa hranom. I plaćali su donosiocima dobijenim novcem. Zamislite, i lekari su se pojavili. Direktno su u hodu pomoć nastradalima ukazivali. Takođe za novac. I saobraćajce su izabrali. Uskoro će izabrati sebi načelnike, sudije. Neka biraju, jer smatraju sebe slobodnim. Suština se nije promenila. Oni, kao i pre, tegle kamenje. Tako i jure kroz milenijume u prašini obliveni znojem, tegleći teško kamenje, i danas potomci tih robova nastavljaju svoju besmislenu trku. Ovo je odlomak iz knjige Nova civilizacija, prvi deo, Vladimir Megre. Danas to više nije samo jurnjava za novcem. Danas se juri i da bismo bili prisutni svuda, obavešteni, da se ne bismo osjećali gorim od drugih. Danas se juri za svim onim za što se veruje da će nam pružiti unutrašnji mir i ispunjenje i da ćemo se tada zaista i odmoriti. Ali taj trenutak ne dolazi, čak je sve dalje sa ovakvim jurcanjem. Produktivnost kao vrednost nije sama po sebi loša, ali kad postane merilo identiteta, kad vrednost čoveka svedemo na učinak, tada se gubi ljudskost. Ljudi postaju alati, vreme postaje valuta, a odmor luksuz. I ne samo to, osjećaj krivice često prati i samu pomisao na predah. Kada pokušamo da se isključimo, u pozadini uma odzvanja glas. Trebalo bi da radiš nešto korisno. Ova obsesija produktivnošću dovodi do emocionalnog i psihološkog umora, gubimo vezu sa sobom jer smo stalno u funkciji zadatka, cilja, sledeće stavke na listi. Ne znamo kako da budemo ako ne radimo. Ne znamo kako da volimo sebe ako nismo zaslužili. I tako iscrpljujemo sopstvenu dušu, trudeći se da dokažemo da smo vredni kroz broj obavljenih stvari, umjesto kroz bivanje, povezanost i smisao. Istina je da nismo mašine. Naš um, srce i duh ne funkcionišu po modelu što više radiš, što više vrediš. Vrednost čoveka nije u produktivnosti, ona je u njegovoj celovitosti, u sposobnosti da voli, da se raduje, da diše, da postoji, da jednostavno biva. Možda je vreme da prestanemo da merimo vrednost dana po tome koliko smo uradili i počnemo da merimo po tome kako smo živeli. Zastani danas na trenutak i zapitaj sebe šta meni sada, u ovom trenutku, zaista treba da bih se istinski odmorila. Odgovor je možda jednostavan, ali dubok. Ako te je ova tema dotakla, podeli ovaj video sa nekim za koga znaš da je iscrpljen na više nivoa, a ukoliko želiš da kreneš na put dubljeg oporavka, zaprati me jer sljedeća epizoda ide još dublje i u sljedećoj epizodi ćemo zajedno uraditi jednu energetsku vežbu za odmaranje koja dopire do većih dubina tvog bića. Do narednog slušanja, čujemo se, ćao!